Turkmenistan rama khur lian tak pakhat gateway to hell an ti mai hi tun kum somangkal ta chung khan chumlo chatlovin alo kang to tuna chuan he khura mei al hian thilam pan tran to ni in scientist te chuan an soi kumsang khat zakwa somsari pakhat khan elai muna hian Soviet scientist te chuan gas pocket hi verfuin he gas an hala tang hian mei hi amit le tolova tun thleng hian tourist thanem tak hip to ani baka methane gas achua vereng awang hian borok ti pollo tu lian tak pakhat ani telbok scientist te soidan chuan he khura mei al hi a chaw raw to hlea achan ni beralang chu hnuah lama tanga natural gas lo pu chuak hi atlem to wang ni in an soi zirchian na tanga alan dan chuan tun malama al dan thin le thum vel se ta nepin al to rala tang phei chuan he khur hi a khang ti po a hriat to lo an ti Hriata energy company Turkmen gas director Irina Lorieva soidan chuan tunma chuan mei al hi alianin kilometer engomasa ta la tang point amu thei thina hei hi gateway to hell ti ming aput na chan po ani nima sela tuna chuan mei al hi ate lutuk to nai chil chafin he khur hi akang ti a hriat to ati gateway to hell ming tak signing of karakum hi khur lian tak ni in fit zan hi somthum biala lian ani a Turkmenistana karakum thalera khuan a om he khur hi gas tam tak om na chunga om awang hian he khur chunga gas lo pu chuak hian mei al hi a chom nung renga he tiang khoparei a al thei hian elai muna gas a tam zia hi atilang chiang hle tunma chuan helai mun hi Soviet Union hnuah om thin ani a elai muna hian engthil chia nge thleng ti hi ponzar nilem lo ma se 70s chawa khan Soviet ho hian elai muna hian gas hi anzong ni in soi oma lei thuk tak verin gas tan khom na lai tak gas pocket hi tumlo tewin anzu ver popala an lei ver chu chimin he khur lian tak crater hi aron in siam zuita ani he khur atang hian gas la tak ron pu chuak zuin boruaka akal dar zel lo nan he khur hi hal torin scientist te chuan ngai dan an siam ta a ni ni thum emavel akhan hnuah mei hi amit le mai an rin lain mei hi mit talo chuan tun thleng hian he khur hi akang chun som ta ani Turkmenistan hi khovela natural gas nga berte zinga mi ni in an thalera lei hnuai chung rila te hian gas pocket thanem tak awma gas pocket hi enge ani kan ti mai thei thaler hnuai lam lei chung ril hi sponge ko chek ang hian han chuang to chin te kummak ta doi tam tak chung chu henga kara ko chek mun olaya te hian natural gas hi an tang khoma henga karola gas tang khom te hi gas pocket an ti chu ani mai hetilo zong po hian balloon ham porsa hi lei hnuaya phum tala hetiang deuh tho hi ani pressure an nei sa wang hian gas om ti awanga zupong ver pop hi thil ti chi ani lova heng gas pocket te hi ro man na fel fai tak nei lowa ver tlang pop chuan chiat na sat tak a thlen thei khur ver lai hi achim thei baka gas hi aron pok chho thei poka chu wangin ama pressure om sa ring hian kholmang hip chua kher ngai lovin ulsam takin gas hi alak chua thei pressure hi aniam nuwa ero kholmangin gas te hi anhip chuak vele mai zel Turkmenistan thalera mi he khur po hian lei noi lama methane tam tak omna gas pocket hi azupo ni nge in a hriata hei hi khur chunga mei al athilo na chan soi fiana om chun ani Soviet Union khan he khur hi ti pal thil thua ti kang nima se he khur kang hi Turkmenistan choilar tu pakhat ani pha tourist tam tak hi pin abul naya te hian zanriakin an kem train kumsang ni somni pani khan Turkmenistan throi to
karbang guli chuan he khur kang hi timit tura malaka du thu lo soi to a heng gas te hi alo thlona akang ral chu uiomati thu le heng gas mang te hian sum siam chhuat thei ani atia a chor tu chu rammi puite bok ani alo ti to tuna chuan he gateway to hell bul nai dewa hian gas lak chhuana khur pahnih verbel toin gas kal ral tur tam tak hi an la to lai huam chunga gas pam omsa man lowa da reng po tinung thar le to bokin he khur kanga gas kal ral tur tam tak chu alo hip sak ve le boka hetiang ani ta kha chuan he khur kang gateway to hell atanga gas pu chuak hi atlem chho ta ka wangin khur chunga mei al hi tunma ain a chaw raw to sok ani Turkmenistan rama gas lik ngai mo pol environmentalist te tan chuan hei hi thulomom tak ania achan chu boruaka methane ron put chuaka hi greenhouse gas chak tak ni in khofel sikle sa in thlak danglam me ka hian nasa taka puitu ani wang ani tun naya International Energy Agency in a report dan phe chuan Turkmenistan hi boruaka methane ti put chuak nember ram ni in atar langa heti lai hian Turkmenistan sarkar hi chuan e report hi adiklo ti in atang ve thung intelligence company pakhat kerosin kumsang ni somni pania data ati chua chuan Europe rampumina kumkhat chunga boruak chia an siam chu ai hian Turkmenistan rama gas leak te hian boruak chia hi an siam chuak nem zoka e khur kang gateway to hell po hian gas leak thren khat hi lo ti kang ma se boruak ka hian methane thanem tak a chu a thawa wangin environment hi a khoi chena sa anti chu wangin Turkmenistan hian heng gas leak te hi thunanin mumal takin la chuak chu ni se energy an siam chuak thau thei dona an ram boruak po hi athiang lim pha don pa ka sikle sa in thlak dang lam me ka po hi ati zia om pha an rin thu an tar lang bok soi to ang khan tuna chuan mumal zokin heng gas te hi lak chua ani to nakin loka chuan Turkmenistan ramina alar pui e gateway to hell hi kang turom to lovin athilen to don ani